पांडम सिदी मणिपुर पुंजे मणिपुर का हेलोई साइबने मणिपुर का हेलोई साइबनिना अखोइना खरे हेना वाक तो बतारे अखोइना खरस हेना सैक्रिफाइस तो बतारे अखोइना खरे हेना मतम मांग बतारे अखोइना आईडीपी सिंग हंजन जाय अरुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट कुंपगी अखोइ तेंगोपन डिस्ट्रिक्ट की नत्रगना चुराचांपुर डिस्ट्रिक्ट की कांगपुर डिस्ट्रिक्ट की अदुगी एमएलए सिंगदुगा अखोइगी लाइबा अखोइगी खेनरिबसे तंपाकी आईडीपी सिंग इम्फाल दला जिन लाइसे सिगा एमएलए सिंग सिगा खेनबसी खिदं खेनने मदु तबुतबु आईडीपी सिंगजु मसागी मयुमदा चप चाना हंजनबा मतम चाना ngamdra फाउदसु आईडीपी सिंगदुगी मतम ग्रगी टेम्पोररी लेफम से सिगी सि प्रॉपर फैसिलिटीज खर लहन बतंगाई फदे अदु लई बतारगदी खिदंग मियोबगी लेफम थोप तंगाई फदबदो अदुनिगा कोई सुगुनुगी एमएलए रंजना चाम चामा माय पायना अतई एमएलए अतई केंद्र सु लोइना माय पाकदमने हाबदुदी ngamdam yam jogone तबुतु इनिशिएटिव अदुदे होनबम थोपदुदे लेंगा की मतेंग आइद्रगा सोनबे हाबनिदा लेंगा की मतेंग जे लेंगा हाबसिदी लेंगा सिदा ड्राइवर आइबे ड्राइवर ना गाड़ी चुमना पुई हाइतब ड्राइवर ना कोई खोंगमा दा धौदे येदुनी हाउटिकी लेब लेंगा सिदी आसा तवाई लेत्रमनिना एमएलए मसा मसाना कोई माई केंद्र प्रजा दु कनगेदी इनिशिएटिव दु रंजित एग्जांपल लंबी बोनेबा मागी एग्जांपल दु तौरगा अतोपा एमएलए सिंजु तौबियो हाइबनिदा अदुदी लारना मसागी चटना कांगलोन इसागी कल्चरल ओइबा फेस्टिवल सही इमदामक थोकपा निंगो चाकु बोइगिरा याउसंग ओइगिरा फेस्टिवल फावब चुमना पांगथोक ngamdungai tanjada maring marang chalaga honorable haisir kai haisino mi atopagi festival da nuai thoktana hojik social media hojik leidiba policy haitare rehabilitation gi government ki policy si oza ka main yingbi masi mai pakle haina kan bi brand natraga is it a failure ahan round guna ka main than bini hojik ekhoi chahi ahum mapung pharak bagi film la ani hojik tha khra sigi manung da chahi ani makai hele masigi 2023 ki May gi tang ahum dagi thokhiba manipur gi khwai dagi laibak thiba violence je chigi sida ekhoi gi proper government ama leiringai da su khoi gi IDP singi matik chana protection si amadi rehabilitation gi matang si mapung phana piba ngamdaba aduga hojik proper government si oidraba matung PR government leiraba matung sida su hoi state ki government gi maikai dagi haiba tare PR government gi maikai dagi di hojik hayeng hangsita ngairaba December gi tang 13 2025 ki sifau ki mamda IDP singi mayumda hanjin hanangai gi loina ma khonai harga su mai di ipak pak taba mission nama ado thabukti moi khona bogdi DC Bishampur DC dagi gai dagi khona ba zum khra yauri khra khajik aikoi gi chingkong chingya phawba khra kha gi aduga ayamba maximum number the IDP sing khongjin ba hojik ngamdriba masi akaknaba matam hoina government na piriba matam sida di ngamni thajadre adubo sigi marak sida sam aikogi haida yada bagi pan mani ko aikogi opposition da laiba congress ki MLA manga sigi MLA manga sigi manungda aikogi amna aikogi phibam thina sokpa kendra di aikogi sugunu serau sugunu assembly constituency ga aikogi konthokjam ke khundra ko mai patai khundra ko gi kendra ga sidi ektam aikogi border area haibitare lan thengai sigi masiga taina boibna masini hena maka chokpa jaga oiba maside even honorable MLA singdugi mayum makai phawba adum mayamna khangi dungai kanana tharimno kanana thadabano hangnuda su yare do hojik MLA singsina honaba sida sugunu assembly constituency gi oina di sugunu serogda laiba singi di masi government gi honaba mai pak ko pak ta batoan tham khraga masagi aigi kendra gi praja singi dawda ya di haina honorable MLA Sri K Ranjitna magi lising da tawrapase mana saigi magi kendra gi imai indon sing maira pai bi haibata re thawai yauna youth sing
aduga magi kenogi sugunugi SDPO Kaksing district ki singna Kaksing ki SP singa ga phajana tied up tong nar gai bitare magi youth sing loina mak honorable MLA gi sing makhada magi oina di mai kendra di 100% se ko ITP sing si mayumda loina mak hanjal le bitare except satra satri gumba exam thabagi sami masing manga tara gumbadi magi exam jo loi bagi hai bitare ngai bagi sang riba tangai fane exam loi bangai bagi aduga ayam banadi same to same hai bitare hanjal le na launare masi aikoina aikogi party gi oina natagana opposition or bagi congress ko hai badi natte masi mahaki kendra ato pa aikogi congress ki honorable MLA singi da sodum khunrakpam gi ga sodum phajana honorable MLA se hanai former speaker or batis lokeshwarna masamak hing jauna question chelaga dum to dum uramgani aduga atai honorable MLA sing congress ki adudi party gi awaba sai theng kya phangna hotnare ne some example lama piba matamda aikogi sugnu si kendra sugnu kendra si aikogi tongan ba kendra singi kendra sing hai batare sugnu sina tampaki kendra na hai ga so kendra sing si Surasampur ga Chandian ga to ga adjoining jaga yam leiba duga kendra sum chawba khungang da yam chawba kendra mo ibni masida sege 2023 ki May ki tang humda violence sen thokpaga honorable MLA Sri Ranjit na yam thuna nongan baga tang mari sida magna peace committee yam hetam mai kendra se semdokiba haidi community ahum yauna maitai naga kuki sumaina torga community ahum gi peace committee sem raga magna khoigi phal de gi patagre mai kendra gi oiba atop community gi mai jerga amadu sumana phal de gi ga pura ga rescue to birga saigi khoigi mi 99 samadai amata bani ko amna nuai taba tata ahum mari do holai hai madu me amna lu khangi duni confined to salaga detained to salaga leiram badu numit khani leiram badu angang masa khra yawi nupi masa khra yawi mi chama dagi amata base sunu kendra khaki minate ko thawala thokpam dai amadagi amri singda manda thabuk suba chacharuba leiruba mayam se moisi moigi punsi si kari yoini khangrab dunga saigi honorable MLA ki lising makhada mangna sonda mi ama kanbi baduga dawdagi honorable MLA na aikogi mi amsu kanbirak panin makoigi mi 99 se saigi kai woni laibak tambangam de lembadu yamna phajana khusinna raga makoigi punsi ngasi miyamrak ta leiba sumba chauba role leikiba aduga kendra du da saigi madudagi akhege September ki kenu haitare magi September ki date 7 2023 sidagi mafam duda relief camp hang to kan sigi marak sida khege me gi tang kunma panda homisa mi sala ka dausi no mo wali ngai mamang da tang kun panda honorable Sri Ranjit ki mayum makai dudi etek to duna mam na du khang na to duda mam di hinjalak padagi adagi aduga September gi date 7 daina date 12 phauga si akan mamonge haide lantheng samna war gi film da chauba war gi film da MLA masamak se madugi war duda manga peace mission su sem ngai hona ba lantheng lan dudagi nga thuk ngai gi damukta defend tong ngai hona ba aduga magi laikai kendra dugi nupi sing imaindon sing youth sing ade police department doinamak khusamna raga mana magi school hingal ngai hona ba laik tom ngai hostan singi amaka mathau to ngai hona ba kendra dugi mi sing rehab to ngai dong taman honor pamam even low pari si sohung mar phum doine masiga si tractor kunga mari pura warga masai pokhete puthoga masi ai loisin lake sigiga si lawon kholandana haibidi rehabilitation si yam phajana to adugumba kendra dugi MLA adumaina haibidi ekoi congress ki haide yada bagini mase
Congress ki MLA dunna tauriba adumaina even khundrak pom gi honorable MLA location to iba aikoi gi PCC president Megasan smaina aikoi gi leijai bambari mangasina to nei to iba role si atai hoi haktheng na madugi kaino lanjena ba yaw da ba kendra sing dugi MLA sing chu ayaw ba kendra sing tu da mateng pangsalaga honara ga dinga si IDP sing se nahana government ki adu ji wanatana aikoi majority hoiba BJP gi amadi moi chanin MLA sing chin honara ga di IDP sing mayum da hanjan ba ngamdab si ayam sauting ngamgodra haibe duni ta okay sida matang ki dai jat takna first round gi sidung question macham tang raise tau jam kyo ja habedi akoi tongan tongan ba mafam sing ken yes especially am strategic over mafam mori gumba churachanpur de khatang phibam se luna lebe mo lei adubu atopa mafam akoi gi IDP slan genera kumpham haitare si mafam sing kida koi khongthang sing paikhatli tawi adubu matam khara chang gini khot kini haibna chingba aduga khongthang paikhatla su failure haitare madu toba yada bagi pot memam su akoi we do especially uzana su panbi ki vasero kendra gi husik akoi gi MLA ranjitna sumhat ki press ne solution singa ngasai phongdok pi be pose khoi loin ure masida serau de mai pakre rehabilitation back in 2023 gi September de gedum hogreba form supan bide aduga September ki tarik kun mei de sumya mari mei chang mei pot le du atai sing du su ing ne tapna le lakpiro haina mana kausin begi haitare posu le de du masida yam chong no mai pakhi besi karmaina pakhi na traga mai gi sacrificial spirit ozana husik haibi ki do maduk na chauba factor am oi du da na traga mayam sina haidi sumaina mai pakhan gi IDP sing gi rehabilitate tau da haitare karamba policy adopt to wi ai sidagi haitare kamai thang dini masi ai koina vote ka khriba MLA honorable MLA singsi praja gi asengba mihut oiragadi praja gi awaba matamta mang tharaga chungthokadaba adugumba neba ado akhoi gi honorable MLA hairaga sagi vote ka khiba numitagi magi kendra du thadoga babu singi leifam bahu purada quarter chongchal leikhraga mi visitor lakpa pho unaba phangda bida leikhiba MLA masing yamagadi hawjiki ranjit ki matausi tamba ngamoi kai gi noi bu tamda hoi sammanana MLA amana tawbaga MLA ama tawbaga kendra maga mafam matungina khenaba situations me am laigini sa hai dumaina ado more du dadi more gi kendra dadi kai ge more tengopan kendra dadi khoi gi tapaki MLA na kadi yongko tampaki MLA sing khoi share yam initiative role IDP sing hanjna honabda khoi na tangai farna he na thaudang logdo ba yade maramde khoi gi pandam jidi manipur punje manipur ka heloi shaibne manipur ka heloi shaibni na khoi na khre na walk to batare khoi na khras he na sacrifice to batare khoi na khre he na matam mang batare khoi na IDP sing hanjna jai aruna Chandel district kumpagi khoi Tengnopan district ki na tagana Churachandpur district ki Kangpur district ki adugi MLA sing duga khoi gi laiba khoi gi khenari ba se tampaki IDP sing phal dala jinna lai se siga MLA sing siga khena ba si khen ane madu tawutabu IDP sing ju masagi mayumda chap chana hanjanba matam chana ngamdra phawdasu IDP sing dugi matam ragi temporary lepham se sigi si proper facilities khala hen batangai fade adu lei bataraga di khidang mi oibagi lepham thok batangai fadab do adunga kogi sugunu gi MLA ranjina cham sama mai paina atai MLA atai kendra su loina mai pakadam ne habdi ngamdam yam jogone tawbu initiative adu de hona bang thok padu de lenga ki mating ai draga sona ba yaibni lenga ki mating je lenga kai ba sidi lenga sida driver na gadi chumna pui haitaba driver na ke khongma da thok de duni hautiki leiba lenga sidi asa ta wai le tramina MLA masama sana koi gi mai kende praja du kan ge di initiative du ranjit example lam bi bwane ba magi example du torga atopa MLA sing ju to bi wai bani da adu di la na masagi chatna kanglon isagi cultural oiba festival sahi imda mak thokpa ningon chaku boi gira yauksang oi gira festival bhoba chumna pangthok ngam dungai ta jada maring marang chalaga honorable haisir kai haisino mi atopagi festival da nungai thoktana hawik social media da dum da yeng sinare du kari ai nai sige
thank you so much akoigi lengak na di effective huzik PR government chu pali mamang da akoigi state ki lengak phasana mathong toroga leramini pura pang thok pangam se mangon da loi responsibility shift tau da bida akoi isana su kari for akoigi own part gi initiative lawaga responsibility se kadai da lobo ya habdo adu ngam isana ngam chang du di akoi hona si haibagi potom lai de 100% loina mag akoigi kendra du gi MLA duna natraga akoi loina mag to fulfill tau bangam da ka so angam chang du di koi hona ra kan da akoigi responsibilities ado area du fix tau si haibagi ozagi wafalon thambi thank you so much oza sigi lady propose seda ngasidi lady ba pot si makoi na changba yabagi adu gumba kanoma favorable oba imbalance ama legi tara ko sum koidi madugi again chang habagi firep am stand am law abani matam seida aduna hojikti laidi ba koigi elective representative haidare makoi gi oiba role maruina swai matang ki lakjege haide phibam se makoi na karam haina moi seida kano to boyai kari ko imana sungsai pan bi khre moina to boyam yamam su leide aduga adugi mathakta su adaga maru oiba yamam leitara ga su elected representative sing na hojik tawpham thokpase kari no kamai thambi ni केंद्र की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंसी मखोइना मागी केंद्र की लेबा आईडीपी सिंसे मसी माना खुमनन दाजलगा पाव फाउनरगा माना कईदबु यागे संगहन बना क्राय फोगी ठाकता संगहन बि याय संगबु याद्रिबा जगा दुना सिक्योरिटी की मतेंग लौरगा कमाइन तोबु याय हाइबसी माना अखोगी इलेक्टेड मेंबर अमाइसी केंद्र दुगी निंधौने MLA है माना होना भी आप पोने ममदी मदद दरकार लेबा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट दरकार लेबे दो अखोगी PR गवर्नमेंट सिदा सो अदुम हाइबी याय अखोइना सो आइगी केंद्र की मनपुर की ओइना माइ पाक्त्रे बौजी IDP सिंग हंजनंगाय होनबसी PR गवर्नमेंट असना होननि हाइदु असाइगी हाइबी दुनी डिसेंबर हयेंग 3 days का तंगाय रे लोइगे दोबा हौल फाउरो माइ पाक्त्रमनि पाआरो है बौजी की अंदक चाइगी ओइदी असा लेत्रे अदु बता गरे केंद्र की MLA सिंगसिना माइ बागी IDP सिंग लेबे सिंगसी IDP सिंगना संगिंग हाइदो रिस्क लेबे जगह संगबदा खुलुंग थिगदबा सिक्योरिटी कवर ngam यामना हाइपर सेंसिटिव ओइबे जगह ददी मखोय चनिंगसु थवाई चाकपगी मैम हंजनिंग बवानेबा सिचुएशन तो फजना कन्विंस तौरगदी मखोय सो दुम वाखन दो सी चंग याबा यादबे लेवल ले खनगनेबा गसाइगी IDP सिंगना चंगिंग हाइसे अहानबदा दी IDP सिंगना एखोय युमगा हंजनबा ngambasi kiram mimne IDP jin kiram madu ni ngasai एखोगी सुगुनुगी MLA मागी रोल जम थागत निगाय एग्जांपल सेट तौबा याबा पोची मान फुटबॉल टूर्नामेंट का तौरगा फुटबॉल टूर्नामेंट जी 19 days नुमित तरागा मापनी टूर्नामेंट हम चावना स्टेट लेवल की डाक्टर इयुमना कौरेगा आइना अवैदी हम नुक्सीबा वाखलम दौरगा कौरगा इयुमना कौरे फुटबॉल टूर्नामेंट सिगा तौरगा मयाम सी चंगबदा कैसु लाइफ सी secure ओइरे को इनसिक्योर ओइरोय को हाइबगी वाखल दो मसाद फिल म तहन गदमनेबा मदिगी तहनंगाय थाक्सी मागी लेइबा केंद्र सिगी MLA सिंगसिना होनरक मतमदा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का गवर्नमेंट की मेसिनाइजिंग का तानरगा होनरक मतमदा मसाइगी संगबु ngam कईगुम मफम खरददी संजरो न सामना तंतायना हाइरसु थवाई थाबन नतना उपाय लेते गायना खंदना मुक्न थवाई थाबकी दगी चंगिबदि यायबा तो अदुना अमयना फतबा थोखिबसु यायबा मदु अदुना गवर्नमेंट का IDP सिंग अनी सिगी मरी से फतना कुपना खनबिबम संगेबा IDP सिंगी रिहेबिलिटेशन तौगनी अदु तौनी पैसा पीने पीबो पीदबो युम साबिना साबोय सादबो अमंग मैं तादबा सिना IDP सिंगिना नोई पीगे पीउ पीरोय दो अखो इसा युम नफुद संगगे हायना संजना हंदक नानो येंगो माइकै खरा मदा मसा मदन सिपाही सिंगना गाय को नंग चंग या खिरो आइब्रा अखोय चंगनी ना पोचै मसा मसा की ऑटो दनी गलदे काई दन के होलम मखोंग न कोइ चेन चलगा मयुमदु यौना होनम यम नुक्सिये बदुमबदो अना अखोय मतांग सिदा अखोय की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंग लैबगी करी दरकार लेरी IDP सिंगी दमकता सही अनि मखाई हेला फाउदा मयुमदा हंजनन बंगमद्रगदी हौजिक रूलिंग गवर्नमेंट की मेजॉरिटी एखोय सरकार सेंगोनेना मुक्तन लेबा BJP की MLA अमदी BJP का गायबी यारोय
अतोपा NPP स्वाइगनी NPF स्वाइगनी नत्रगना JD स्वाइगनी लोइना हाइगनी एक्सेप्ट opposition दति कांग्रेस खक्तनी मणिपुर द लैसे अमोय जे अदुम साइलेंट तौबिबसिदा अतोपा पोलिटिकल पार्टी मी मंगा तुमा तु काइजे मोय MLA सिंजे निक्सिन बिद्रबाने खाले मोयसु लोइन याउ को रेस्पोंसिबिलिटी समानै को मुंदे BJP के सरकार सेमगान मखोय सदुम सेमिन दैने सगोली इवन इंडिपेंडेंट की MLA दु सु रोल लैये मखोयना इनिशिएटिव खरा तौगदबनी ngasai दुमाइना अखोय कैदौ सिगेन अदुदि सुपन नतबिदा हाना मोइना पॉपुलर गवर्नमेंट होइङैदना अखोय अथुब मतमदा हंजलना दोनि प्रजाद सु भाव तानबा लास्ट मोइ माइथीदना सरेंडर तोरगा PR लाखरा मतुंग दैना हजिना का प्रजाद माइसे अखोय अथुब मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट नम सेमने वाइबा मखोय डिमांड से कैनो ruling over BJP, NPP, JDU, NPF, adu ada except BJP Congress na atai jing chiki makoi ki pandam je Manipur makoi exist to bagi makoi MLA moina leiru bagi makoi ki pandam je karino akoi ki major tax ori ba hok chiki IDP sing jangan baga national highway na free movement jan baga ani je makoi khut tha de si iseng seng time hada akoi na sum khan jabada December ki date 14 da Delhi रे कौरगा मोय BJP के MLA सिंह मोय BJP के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ना फजना क्लास तौदन तौबुदो मदुदम आईडी अखोय न सुम खनजब ददि मदुदा सोइदा की ए नखोय न साना या सनो अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट से सेमनी नोय मसेन जा सनो गायना गवर्नमेंट सेमगनी गायना हराव हलागा सुम लेरगा मखोय न तौगदब तौदा बिदा कना गुंबा सेसो सिंह तौजर कनी गायना सेसो जिंग इंथोगा नतगना प्रजा तैन सुम लांगल हेलबा हजि BJP की MLA BJP NPP JDU NPF नतगला इबा इंडिपेंडेंट मखोय MLA सिंह छे कांग्रेस की दम हायरे कांग्रेस की दम अखोय अथु मतमदा IDP सिंह के हंजल लवाइब शायरी तौतो इनिशिएट तौबसिदी नसाइकी गवर्नमेंट की मतेंग यावसु यावद्रसु अखोय सुनु केंद्र MLA ना अदई केंद्र MLA ना तौरिसिनी ने को अपुन बगी ओने तौगदबा अखोय की BJP एमदी बागी एलाई ओइरिबा पार्टी सिंगी MLA सिंह सिनने हौजिक मणिपुर की सिदा करीगुम डिमांड IDP सिंह मसागी मरमदा अथु मतमदा हंजलन बी योइना प्राइम मिनिस्टर द होम मिनिस्टर दा नतगा गवर्नर दा सेसेट अमगा मतम अखंगबा टाइम आउट हारगनिको थाबै मनुंगदा थानी मनुंगदा थामंगाय मनुंगदा हंजलन बियोगा हाइकिबा लेब्रने तारम मोइदा अदु वर्गदी मखोइना पामिसे अखोय अदुम प्रजा सिंह सि लांग खर लरगा इरांग अदुम हंतजरगा तोक सखिनी अखोय अदुम सरकार MLA खोइद अदुम हिंगिने गवर्नमेंट सेमनी गवर्नमेंट सेम अखोय मिनिस्टर ओइनी नोई की हयंग थबक हाकपनी हाइना लेबगी मालेबा अदु ओइबा तारगदी मखोय लेबगी अर्थ लेत्रे अदवाइदनेबा अमम प्रजा न माइरेसे असेंबली से सस्पेंड तामिसे पूरा डिसॉल्व तौबिरो अदुगा अनौब इलेक्शन अम तौरगा मणिपुर प्रजा कनबंगमगदब MLA सिंह थागत असीन प्रजा नायरेसी सिगी वेब से सीआई पसे ऑर्गेनाइजेशन अमन खलावनी इंटेलेक्चुअल खना हांगनी सेसो अमनी नांगनी खलरगदी मिसु नुंतीगी तोरो फंगबदि नते वानन तो खरनी MLA सिंह तो मिन दुम लेथोनी अना अखोय से अखोय की अपुनबगी मास अपराइजिंग हाइबतार अखोय पुनमक मसी मोई BJP के MLA दा नुक्सिदबगी अतोप दोल के MLA नुक्सिदबगी नते मणिपुर कनंगाई दमता IDP सिंह मयुमदा थुनांजनबा मदि हाईवे सत्प यानंगाई दमता मेजॉरिटी ओइबा MLA सिंह गवर्नमेंट सेमंगमिबसे मखोय नवा अकनबमा गवर्नमेंट दा मणिपुर की गवर्नर दा होम मिनिस्टर दा टाइम बाउंड ओइबा अमा थाबा मतमदा इफेक्टिव ओइगनेबा मपांगन कनगनेब अदुना निको हाइरिसे नखोय ना हाइबदि याद्रा नखोय तौदि यादे अखोय ना हारगा तौरगा ओइरा अरोय से खंगेब नंदी ओपोजिशन द लेबा अखोय कांग्रेस MLA मंगा से सिना अखोय ना हाइबदा तौबिदब तौबि हांदे सु तौबिरक्त्रे तौबिदब कांदा कैम मोय गवर्नमेंट असोप लेते बदु मोय गी रूलिंग ओइबा MLA सिंगसिना थ्रेट अमा थ्रेटन हाइब तारे धमका अमा तौ धमका मचाम खक्तंग गवर्नर दा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दा तौबसे याम इफेक्टिव ओइगनि मदु तौदबिदा हौजि इरई पारै लेथोगा लेसिन तौरगा लेसे साइसिनि मखोयगी MLA सिंगसिगी मखोयगी रूलिंग की MLA मखोयगी रोल सी मखोय मथौ मस खंगदि मखोयबु फजना
भाप तानब ngambasi manipur da leitraba maleda भाप तानब leitabadagi emakoina tawning ba tawbu malida do praja sing si yam mapangan sole na usittaba male masigi pap se chup soi soi dana phangdi phangkani haba simdi tham okay sir, thank you so much. Taksin basi lairiba both opposition and ruling, the difference is kena basi akoi opposition as wadum taw ba matam gi taw ga lai du moi ruling ki party si ga yeng uta de ko less effective oi bado adu maram duna akoi ruling na hen na mas the push taw bada kar have ni even deadline bok thara kan da masina tragadi yaro have gi condition ama khak akoi gi fix taw ba adu gi chen ta khoni gi apa modu jana phongdu pi aduga object se tasing hara kana PR government sina su high elected representatives in a mating talk na adugumba ama khak moida taksin ba ma leitrabana lai tho obra na taga ta seng na basi akoi si khutha da bida leirabra haibi ga chobo hangam su la e aduna adu iragadi tarik December ki by the end of December tha gimna miyam se karingum deadline am thara ga karingum khra paikhala ka haibi ki changsi lak khongtang da su katang akoi gi yeng ba delay taw ba hai ga da dum laira mi tha amani do khoi December da gi de khoi kan se mami ji samak pade miyam se kara kara taksin na lamoi khongna khong da gusik tawri posim su lai hai ta oza loiselak pa sida hojik akoi gi IDP singi lamboi khongnang khongi haurakpagi mogi protest hai tare changkhili ba khongjang de moina ga akoi kokomina lead tawraga akoi gi bureaucrat sing leader sing nong matoi sula akanda akoi gi barakta lekpi uli akanda haibadi moina go through tawriba situation se kari no haido khangbi uga hai haiba jinga mogi appeal ga su tawki belai hena hakchin na hakthing na isana changsilur ga hina khangba ngamgani na khanghaning bagi mogi apamba strong desire adu fobutan ga hai ki belai aduna hojik si both ruling and kogi opposition hai tare MLA sing na relief camp ta chatpa IDP sing ga engage tawbasi masi kayam na akoi de lei be phibam sida kyam maru oi amasung kyam active oige loina na akogi elected representative from both ruling and akogi opposition sisna akogi IDP sing gi issue si kayam effective oina huji phabuta akoi raise tawre na khanbi kamai thambi ni uja IDP gi issues di akogi state government khakta de inthokpasu yaroi state government harga objecti akogi president rule manung nina governor na india president na salai re harga ado maruina ngasai mawang do sai jekre MLA sing aduga MLA sing si hoi loina makki su da karne adugo sakti jeli bai bitare power lai ribasi ruling MLA sing makoi de anytime government sengoni haiba leiba makoi sina hena initiative lauraga CS one kaina tawjusunu kai sukai de that is also good but responsibility se civil society organization da NGO da inthuaga samasa gi diet na thokpadi yam phatte manna present ruling MLA sing maroina ai opposition gi sodum yaugani ruling MLA sing na masi IDP sing gi wa se masi kitang moina hena serious one lauraga di phagada khale do viewers sing dagi hangakpa amaka kei paukhom bijage topic siga mari lainram tab ya do kagi sangai festival manung da video personnel amna hage youth aga haibitare idak thaksalaga myamrta kei bama haiba khotpagi di makidu tha magi tolop thingbra kainoma leikhum taweba ado kana gumbai koi gi honorable MLA minister natragana bureaucrat officer makoi singna myam arta adumba youth aga dak thaga myam da myam arta thaga disturb tawba do misbehave tawba utpata gadi kari lege na viewers sing dagi hang piyaw mad ta seng badi responsibility si lo khangba mi ne hena punishment lei haibagi chanabim lei indiagi lo da ado video personnel amada adugi da satai adu XYZ elected members sing honorable haiba MLA sing ministers to work so miam tin ba mafam da aikogi manipur gi oina haiba tare state ki chu khena balai miam tin ba mafam da su adum ba irak tha ga nisa sasal to batar ga dimado hanin dan penal code ki section 510 gi makha da pungkun mari phoba simple imprisonment jail da thamba yai fine paisa ten ba yai adumaina ga laiye ba adu haujik section 355 bharatiya nagrik sanghita aina BNS aina BJP no othoki bese sigi makha da fine je atum ba myam din ba mafam da youth agen ko salaga nisa salaga disab myam da misbehave am ut tar ga di mado
फाइन होने लुपा लिसिंग अमा पोक्थिबे याय पुंग कुनमरी फावगी जेल दा थंबे याय अदुगा नत्रगना अनिमक पीबे याय नत्रगना मियामगी अखोगी फताउदी सेंदोन बाजार दा कईगुंबा सेंदोन बगतो मदुम बदनी चु पीबे याय मसी व्यूअर सिंग ना हाक पवा हम दुगा मैले ना हाइजबनी कनागुंबा मेदाम की केंद्र XYZ की केंद्र की MLA नत्रगा मिनिस्टर मदुगी दा हाइब नते को अना अखोई मसीगी लीगल ओइबा कांसेप्ट दी आइंगोंदा लॉयर मोइना हाक पनिना मियामना मिसम मियाम खक्ता नते इलेक्टेड ओइगेरा ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ओइगेरा मियाम तिन मफम दा निशा चाचलगा नत्रगा यू तक चलगा प्रजा दा ओइबा मदुगी निशा सारे आइबदुगी सिम्टोम अमा उत्पता गदी मसी दंदी सी फंगफम थोई मसीगी दंदी सी हाइबदु का खाइजबने थैंक यू ओके सर थैंक यू सो मच